Kaubri YouTube channel o na ye to nai rajo to mam phata khum khuna angskang thero kha phang ne hamba ya phayo tini ang rajo to no ko matha te chu saye khu porin chumo ke bose taki tawo chungjo to sipai to mode Tripura government khasa khanang ke habala ya ongye tongo bru resettlement ba pandawo delay khiye tongo abom ba pandawo chini hograk lak tham brom nang rokhrok tham thangklayo asam bo hogra jagra malai salai ni ye abo thane ro singke bu sar Brunom sa bungke MBDPF ni secretary se abin sing pai ki abo pai singke sar R Laldong Liana bungke bu MBDPF ni vice president se abo pai singke sar BPDS sa Bru Tribal Development Society ni president se bloke tham thang klai asam ni hogra ro malai ni he thango abo di yo no bro jokho ni asam wasu singke asam ni speaker Mr. Biswajit Daimari chairperson of National Commission of for Scheduled Tribe Government of India, Mumbai, ake Mr. Hars Chauhan IAS Mumbai, Pona Malaya memorandum ro ya phai le kaha maki jati bipodo klai tongmo taketa wa habala ya unge tongmo ni ko tora po salai na memorandum phono ri ha awa pa singke notice janjati leader conference ni sobak torther tepesia Sonapur Asambo phono tungsuye RSS ni hogra robai kalien asam ni hogra robai kemalai ye joto suhan jati lugo projani ba pandawo nangmo khokche mo khokpe mono sakok la ye memorandum ro phono rilai ha aborobo memorandum riye brau malai ye kahan keno salai ha abo pai singke September nokha salchibri mawo singke saroini dainsning wo singke brau notice ni Democratic Alliance bung alliance oye tongnai ke ha taketa ole asam ni chief minister pa bungno bini mungke Hemanta Biswas Sharma ji he wo bungbai phonok malaye memorandum rauriye ka ma phona salai ha unsike aboro tung bro malai thingyo ke ha tongsinyo abo singke bala abo meeting tongsinya singke bala Revolutionary Army Union ni General Secretary Mr. Thajwala nyawo Bumpono tongsoyo broni surrender ceremony ni issue no to ye memorandum rauriye bukoma lama ka keno salai ha o singke abo memorandum bo kau point classing motat ma angnaro no sisa sot ke sanar nai Muhammad singke signatory organization ni leader raw no Delhi wote na ye prime minister home minister bai three officer raw bai ke malai aneman ba pandawo kabo mo muhatongo number 2 point singke paha 11 location wo dai pro resettlement khiani mamba panda wo point kabang mo ke ha tongo abo pai singke number ke thama singke reject family delete ke pai te mo Mizoram split family phong tho singke new demand phong tho original rationing card phong tho aboro ni chiyo joto su ha reject tham kur tham ke ha family no reject ke te wo abono po dai pro Tripura government jai ke ye clear ke ye ni ungtho ye kabomo about Tripura government no clear ke ye ni ungtho ye sakhudi ye request ke mo ke ha tongo kebrima singke signatory leader ongni bawo face to face ke joint monitoring group meeting New Delhi wo organize ke ye ni rianema ma pandawo kabamo point muhato mumba masingke hu bagan khiane mani ba wondo boya 5 factor rini riane mamba pandawo Tripura government na sakru ane mamba pandawo ye request ke moto wo number ke doma singke central government by state government ni to lawo chakri government job bru IDP ro ni ba special consideration ke ye rini ongtho mama pa muhato wo Kecai masing ke joto su bosika nai raun no electoral wo mung dai di kayeri ni unto mapotong wo kesu masing ke ST certificate by PRC certificate by tre je nang mo document dai put do ye issue kayeri ni unto ye samapotong wo kechi point kechi masing ke asapara haja sora hamsa para no for resettlement location ni misinyo Klaising yeri ni ungtho mapotongo kiti sama point ke bale kasko para location no damchera tu Gaurango para ni main road wo
Kamaka extension keye resettlement kerini ongto moma tongo number keching ni masin kem sibrai kong polusuyo Kamaka bru resettlement keye rini ongto moma po tongo kechik thamasin ke roadblock ke mowo 2019 wono to ye bru IDP leader oni sakawo case file ke mo SDJM code wo juhane thangma tongo Tripura government of widow kerini ongto mama point tongo tinin memorandum mo sinkebo point ke chik thamkawo abo ke chik thamna riye bram khubai kaham ke salayo arimba pandawo angna roja tono samchumo kautma ke bose ta kheta wo chini bram nang klak tham Guwahati wo thangye jati haba ha klai te bakte klai ke o ye to mono nu ye agreement sign ke pai pore o pho Tripura government khasa khanang ke haba la ya o ye to mi abo ye abo Tripura government dai phrido ya haba la ni ma resettlement ni barewo abono sakru ani ma pandawo bra delhi wo Assam mo thangye salai sai arimba pandawo na rojo to bram sakawo kra kam ke no so phe ni ma pandawo request ke ni ma ke no request ke yo Brahma Pandawa Prathana Kam ke YouTube channel wo na so to ne ro Brahma Pandawa kaham ki ye saye mjiye Prathana ke kruye kaham ke ro janjan bi insabai ke male phe ye jati notre biskang seri me ni ma ba ya pai chu ka sari me ni ma Pandawa samungtang me ni ma Pandawa no jat na request ke ho khachanga no jat YouTube channel wo na ye to ne ro na ka ba chu mo ke bose ain channel notre to me ni ma Pandawa no jat Prathana ke krudi nara Prathana ke ma bai ta on jorawo ang kra kam tung so hawa ang bodiki samung joto sia ro pho sia nai hakcha tone ro pho nu ani ma pandawa ang ke tung jawo bole ang sang mai mi yan ro Prathana bai se umba ye bis kang wo pho ang YouTube channel wo ka ham ki kupur ka ham na upload me ni ma pandawa ro Prathana ke di un si ke ro share ke di like ke di subscribe ke di bo channel no to ri ye jem ro pho si u than ma pandawa na ro na request ke jam se